همتون سلام علیکم هموطنان عزیز. امروز باز یک در خدمت خلق هستیم در طرفخانه شاهان.
меҳмонони азиз хоҳиш кунем ки ба саҳнаи идона биёянд, дарсҳои худро бо ҳам мегиранд. аввалин ғазое ки аз дасти ҳамдигар тановул мекунед ширинӣ аст. бигзор коми шумо, бахти шумо, зиндагии шумо мисли анъамаи ширинӣ ширу шакар бошад. марҳамат бахтоварҷони азиз, аз зинаҳо эҳтиёт кунед. бахтоварҷон, дасти ман дасти ту ҷӯяд, дасти ман дасти ту гӯяд. розҳое ки нагуфта буд дасти ман бо дасти ту гӯяд. фақат анам хел дастовадаст бошад. лаҳзаҳои аз ҳама беҳтарин аст. бигзор ҳаёти шумо ширин бошад, муҳаббати шумо самимӣ бошад, лаҳзаҳои шумо доим анам хел ошиқонаву афсонавӣ бошад. домоту арӯз илоҳо шод бошад. зидар дорад ҷуған озод бошад.
گویم سفید باشد بلند پرواز باشد هر دو یک آینه بنیاد کنند که باعث افتخار همگان باشد خوشبخت باشد دوستان عزیز خوش به حالتون استراحت کنید با فکرم که سیخ کباب آوردن تناول کنید پس از چند از روز برای شما خدمت میکنیم سردوی رقص میشود رقص بازی میکنیم و همه خدمتچیهای طرفخانه از آشپزان سر کردن تا پیش خدمتون میnnتداری بیان میکنم برای خدمت شایسته و برای خدمت رسانه بهترین سلامت باشید خوش به حالتون دوستان استراحت کنید دائما هم خیلی سلامت گردید دوستان